Pitanje za Miroljuba. Da li je Pavle Đurišić pozitivan lik? Znaš kako, ja bih ga stavio da je pozitivan lik da je slušao vrhovnog komandanta, a to je bio Vojvoda Kosta Pećanac. Vojvoda Kosta Pećanac je bio prvi čovjek gerile u toj državi Jugoslaviji koja se raspala i on je pozvao sve svoje borce, on je bio prvi čovjek gerile. Komandant najjače i najuticajnije četničke organizacije koja je imala članove po celoj Jugoslaviji. I on je govorio, naš zadatak je da spašavamo naroda, sudbinu rata će odlučiti velike sile. Nemoj da se svrstavate ni na stranu Hitlera, ni na stranu Engleza. To nije naš rat. Ali nije imao kome da priča. Nije imao kome da priča. I mnogi njegovi borci su stali pod zastavu Draže Mihajlovića, koji se ponašao vrlo neodgovorno, koji nije teo da sluša starije, pametnije, nije hteo da sluša svog uzora do juče, Vojvodu Kostu Pećanca, nego je hteo da ponizi Vojvodu Kostu Pećanca i pozvao ga da bude njegov adjutant, da bude njegova desna ruka. Razumete? Mislim, to je... To je kao kad bi, ne znam, došao, razumeš, trener iz neke treće srpske lige i pozvao Piksija da mu Piksi bude, razumeš, adjutant, da mu bude pomoćnik na klupi. Razumeš? Mislim, Piksi je selektor koji je ostvario najveće rezultate sa fudbalskom reprezentacijom Srbije, iako ja fudbal ne pratim, ali to je ljudima poznato, pa zato njega spominjem. Ili kad bi, ne znam, neki trener iz treće Hrvatske lige pozvao Ćiru Blaževića da mu Ćiro Blažević bude, ili onaj Mamić, da mu bude pomoćnik. To je neozbiljno. Ali Draža Mihajlović se tako ponašao i slušao je savete naših neprijatelja iz Londona, on ih je zvao saveznicima, suprotstavljao se Vojvodi Kosti Pećancu i izazvao nesagledive posledice i štetu. Sarađivao je prvih 5 meseci sa komunistima, napadali su nemačke jedinice i Pavle Đurišić je bio na strani Draže Mihajlovića i sa njime sarađivao. Bilo je tu mnogo slučajeva da je Pavle Đurišić pomogao i spasio veliki broj ljudi i tako dalje, ali u isto vreme pravio i štetu. Jer je slušao naše neprijatelje iz Londona. I na kraju, zato što nije teo da sluša pametnije i starije, razumeš, pokušao je da napravi savez opet sa još gorim neprijateljima koji su ga ubili, razumeš, ubili su ga Pavelićevi razbojnici, razumeš, tako da Pavle Đurišić je jedna nesrećna figura u istoriji, ali eto, Bog je njega i upotrebio u skladu sa tim koliko mu je on to dopustio. Preko njega je spašeno puno ljudi, to je definitivno. Ali je to moglo da bude mnogo bolje da nije bio tvrdoglav i da je slušao starije pametnije, da je slušao Milana Nedića, da je slušao Vojvodu Kostu Pećanca. Nije teo da sluša. Svi su bili zapaljeni, isto koji danas. Razumeš, uzdaju se u Engleze, danas se uzdaju u Putina, u Trumpa, u Xi Jinpinga i tako dalje. Ista mantra se ponavlja, isti obrazac se ponavlja. Narod hipnotisan, narod veruje u lovačke priče, neće da veruje Bogu, jer je to teži put. To je ono što smo pričali. Ako hoćeš da se osramotiš, kalon, to je lako, kal na hebrejskom. Ako hoćeš da stekneš čast i poštovanje, kavod, onda je to kaved. Teško, moraš se pomučiš malo, kao što se borio i mučio i Kosta Pećanac i Milan Nedić. Preporučujem sajt milanedić.com, ekstremno važne knjige. Najbolje knjige o Prvom i Drugom svjetskom ratu su na tom sajtu milanedić.com. Koga interesuje da pročita te knjige, kapitalne knjige. Najbolje knjige o Prvom svjetskom ratu su knjige koje je napisao Milan Nedić i sve 3 su napisane, su spakovane u jednu knjigu, a za Drugi svjetski rat postoje 2 knjige
koje je napisao njegov sestrić Stanislav Krakov, koji je bio njegova desna ruka. Kapitalne knjige. Ima ih besplatno na sajtu milanedić.com.